abna some drink count. And count so asempa na. Baby abokode. Nyame Adom pa. Oda yes sorry ye. Nyame body ase we just in effect. Me da say. Open yellow and black. But say white na mkwan so. O say. Wo de ni bi na mkwan so. Eba. Vimo. Ti vimo. Ba said ya you are na blend the camera. White and black oda hana me da. Sa twen na me kore. Bo say enhwe. That's nice. Eti me patcho pa say. Yeah. Wunya nhye ya. Shawodie. Mo say. Obi ansem fan kwa adwuma ho. Shawodie, wo ni bi kra pe bibi sa. Ene ye pese ya petit krom wo de fa Ghana flag. Ghana all over. Enkwala ni kosku am fa Ghana flag enkuta om. Yeah, no mo. Na that spirit me fa nuan kwa. Oh, what dey? Enti Ghana Black Stars on there. Ghana ene. Bibi besi. I don't permit to say now cause former president John Dramani Mahama. Was say la born in the residence in the office one. Yemra meshe. Free. Me say meko ho. We biem. Oh yes. Me be me ho na meshe no. Me konso anaja members ka ho. Also the obe kopa. Oh yes. Born no say born nkwa hwa ya na enya guy. Oh dabi o hwa wa yi mu a. Wodi video be secretary Saudi Arabia de no. Na omo say go no am so no mo big hall. Yeah. But she said ya memma sorry hagi oh bi kwa to gate kwa to twene. Ozo mo hagi. Oh sanye baby saba ye ni genti wo sa no ne ade na wo ya tu fam obe ho na tu no ya wie na tu ni mu an jubilation ni mu an me hu ya na oro bia tu gate apia kwa tu gate na twene. But Saudi Arabia for the Germany is almost declare holiday after the almost declare. Yes, I don't be a person Ghana here. At Ghana you win a national holiday. Portugal party is here. We need no man pay go for and declare a national holiday. And so what two boys in Qatar. Kwa chef Martin. You know, and Empire Beja Maji media kama yellow black. So Daily Graphic. Me pese ashafoni atiefo hunu se na ma Ghana. Ayo me fiso why. Ghana you need free of money na so. Na me patro pa Black Stars nsensem yi mu no. Oh yes so to ado. Was so obema life are difficult am Portugal. And then ya gro na yekodi o. Oh za. Nti Black Stars ye coach no to ado. Was so hwe said ya enyo meko no a ene akansie no. Emu be ye den pa dia ma Portugal and wo captain Cristiano Ronaldo to show the Kudus Mohammed for na Daily Graphic headed to had my the back page of Daily Graphic ya omo ebo enkomo and sama hodo coach na dia to dwa ensusuya no he is very confident say kwan bia so no Ghana ebedi enkunim na waso wo hye ne selection waye ene mrante na ebegina park so ene agro mo bedi a and that's so ewo ho e de mai pa eti eno eho asem ewo Daily Graphic back page wo na me de wo e ba kratafa etoso miensa hya simple ewo the front page of Daily Graphic amane a ebo no yo mampade dada John Ajekumkufo wonim se ode atodwa se ene council of state ohunu no se so faso de wo so maninya no yenhu eti kebeya yen free honom Council of State Council of State honom no yen free ho wo so no na ninie wo hunu de akoso na ye afiapem ahankron aduosia enkron 1969 sanso na afiapem ahankron aduoson kron 1979 na afiapem ahankron aduokron mienu 1992 amamra no bremu nyina no wo hunu se de aneoma ko no hunu se ne no Council of State dibia no ene mpanyefo ye yi wo mo ne wo madwuma no kebeya yen scrappy na penyefo enhwe se ebia ye benya an upper chamber eno no eye parliament no a ebefo si na amon no kabama kabi no akwa mu eno eyo no ni susuye a ode ba se nka yenya a second chamber ya eno no nadwuma no ebe cover side council of state no eye no na ema kabama kabi no enyina ne na so esem wonyina wode tudwa ene adwenche wode baye ewo eye peduase ye no ebe abri ewo apoemantemu na no benada ebra na wono so ekwa say Institute of Economic Affairs no omudi nyuma di ahodro bi na ahyehye so a wo ehye se braso wo se Ghana mamra no ensakraye ba mu ani susu a empanyefo bi omo so di oman so a wo abakọ ni wo so so wo mu no so no wo madwe che omo de beba na sakoba se amendment bi ensakraye bi eba mamra ni mo mahunu de omo be adopte ene de omo de beto nchen wo hwe mampanyefo pinu a ena kopi mo ma che omadwe de majority leader kobi minority leader charge former boss ni ade bebre no ano akokasa ewo ho nte no so eho asam eda ha medo bekwa katafa etoso aduonu ewo Daily Graphic mu na no na president ono eda Ghana
Federation of Traditional Medicine Practitioners Association ano enti eba womo a omodi abibidro di juma papa na ye owura woda oma no Professor Samuel Ato Duncan wode adese ato ye asoyehwe apomudi ho nsem so health ministry ani musin kebe ya abanya ya resabia bia no omunya portion bia na efa bia womo no omo edi abibidro de besa yare enti ebi won ma oba ya resabia na ompa brofudro na onipa no wakwanya se obekosa bia ya sete pe no eye purely heba eye abibidro no na wakwa gina dro eye choices wasese koba ne sa na ebe madodo na no ate adwuma na se ama abibidro so no abegina ye pa eno ene eye Professor Duncan enso nsema wode atudwa ewo the bokrata yi ne fatu so aduo no eno achi nso no wonsa enipa makomako enkru bi omo ye Ghana for tabi NCA edo omo kogina court eye senkebe ya court no enhwe na eye NCA fo ensema omo edi tudwa ese eye sim registration no enka court enka emmo mu hunu se de omo eye no emfa ne kwan mu na womontu ye kase no Accra High Court abo asem no ato atwene eno so ho asem e wo Daily Graphic the bokrata mum ma me famra adomonline.com na ye hwe nsem kakra e wo ha wo ba se ye da ha kase o se ensoma plus 10 selected contestants from the past 4 seasons battle it out last Sunday eno mo launch ye na esewani ense o ka kire enkwada ni diagro omu diagropa to favorite o ma nkwara ne makomako edu na wo shoma se ensoma no season 4 na ya wie nti yeyi mu nkwada edu a omu na ebe battle na nkwada yi ne ya wo Victor Chumampofo Renal Aboaje Grace Adom Sakode Gomado Somwa Isaac Janice Abna Aboaje ena Trutofori sanso ena Jima Madakoa Jab Sawo ho Righteous Van Dyke Daniel Antwi Precious Imbre wo nyina nkwada wo mo ewo ma wo mo epre it as usual Chief Jerry Justice ono ena eye hoster ensoma plus no ode emma it patcho kwase da bia ya no wahwe se wo TV station no eda Adom TV no wahwe ensoma plus no eno achi so no MPP mrashebedwafo ene no mo aka se ene se finance minister ya na eba abe present budget na wo mo enkono o masan atwa U10 eno so no eho asem eda eye adomonline.com ena Adom kuma so ena ebisasa MPC a wo mo ka asem na janka wo ni so mo akopetition edis senja akoto hoidie nanka wo mo edom kase no so yo mo famu de se be ya kenofra to ombe pam na fra konya no so na eni o masa kotwa U10 no edom kuma no so ebisa edom kase no ensebisa bi e wo hanom a me pacho ukọ adomonline.com stories no edroso obetumi akenkan bi ene dem ma wi aka ho ye share myjoyonline.com asam kase da hano no say oforiata ene obe present budget no 2023 akwahomabo sika ya omane de be Ghana ho bra no wode kwakoto dwa ene e wo Ghana emrase bedwafie eno achi nsoso no finance ministry no ena ade enkrata bia beto dwa ya omuche musika dodo a afri aban ne nchen e dia kwahye National Cathedral ne sienim almost 339 million Ghana cedis ene sika akodim eno so ho asam e wo myjoyonline.com ana omampani akufu adon so adna ni akyemu e wo Doha e kwakwata Black Stars achi akoma omumura se de be na ene ye ni Portugal match no won benya ye ahoden ni anigede ahye no eno so eho asem e da ha sei dom kuma so ka che Ghana force yenya hoboa na 2023 budget ya ene ye rakinofrata edikoto dwa no akonya se enioma mu beye den na eto akosoro no eno so eho asame da hanti eto no akese pa enom se Ghana for enya hoboa entwen eno ewo myjoyonline.com me patro ko hon ma stories bebenu an eka ho na meni ma so ate se oche hene atu yesi benkum hene watu ne frade so eno so ho asem ewo myjoyonline.com me patro ko a ni nyina enam galam se kro ya so enti ado so ho asem wo ha Daily Guide na me di wi ama na Professor Ato Duncan ya ono ye president ede magaf tramfo ya wom ya bibidru no eno story no eda ha na ye rakinofrianta so de no eda ha sei enti MPC so omo ye senka wom nko no enei wom asikwan so omo kwakotena se akohwe se bibia ebetoto din enti asempa wemu ni da obokrata nsem kakra ba ya mede ama wono na ansa na mekon se obeye birthday enti mentwe na ma ya na menya ansa na mako
birthdays na do say efi wan ho. Oh, adofo no doso. Enti me sha se dia. Me amenya be ma Nana Muakon. Nana Muakon ye MPP communicator wo Asuboy. Yeah, Nana Muakon. Yes, and Nana Muakon na woda. Enti Nana Muakon woda. Nana Muakon onyame sha no onye okese wate. Ne subanya Happy birthday to you. Happy birthday to you Nana. Obade no wakoma so ade nyina no omane mremu ma wo. Na media no to nchen dia na Michelle Carmen Edinam Dodo. Kofi Michelle Carmen eneye wawoda eti odo nyame onhyel na onye okese eti mo amebo mudi nyina na ma woda me wi na maka nhyasem na gumo so eti Michelle we efri Maya Maya Nina ene wo grandma ene wo mame mu nyina ene se enwe show happy birthday no sanso happy birthday enkoma auntie Cynthia Thompson awo Vichance school ene wo Abelempe and the wedding finishia no aduonum 50 years nyankopon sha obebre no happy birthday to you wo mame so na woda enti mu nyina mo enjoy the day no wate and na happy birthday enkoma the maestro Mr. Music Man, King of Love Songs. And then so Kodjantwi awoda. Yeah, na Kodjantwi awoda. Enti no yewra Kodjantwi. Na Kodjantwi awoda. Yeah. The maestro didn't draw some Music Man, King of Love Songs. Onyamisha bebre awonyum de no ana nanchi ma nyina de enjoy you. Enti wo bo adwuma pa the maestro. Nyame onhira wo se ene akoye wawoda no. Enti wo bia so ene ye wawoda ye mo wudin. Onyame onhira wo. Onyame onye okese. Ma mi Grace Apenten. Babia wo bia so mechia wo. Hosio wo Jesse ne bi enti no. Sa ho wo se me ho ayefe pa. Auntie Grace, that's it. I'm not going to name that say for now personal fast and star assurance a solid partner top chocolate chocolate CBG will stand with you with the Heba Center YSFA latest from your partner for life Vodafone further together. I was your higher